Kthehemi në pjesën e tretë, na ka ngelur vetëm diku ndër 10 minuta, do ta vazhdojmë aty ku mbetëm, ishte samiti i NATO-s. Zoti Ismail e përmendi se nuk e përjashton mundësinë të kemi zgjedhjet parakoshme. Pa vidite da vi kažem, stoji ta opcija, prvo stoje oni lokalni izbori koji što od ova perspektive. Unë kam përshtypjen se partitë opozitare janë ato që nuk I dëshirojnë zgjedhjet e parakoshme. Jo se Gruevski dhe Ahmeti nuk I duan për moment. Pa тие не сакат заради тоа што се плашат од две причини. Прво, се неподготвени. Второ, не знаат што ги очекува и во случај на успех, односно знаат дека долговите на оваа земја се страшни, дека се институциите упропастени, дека се и се што ние сме на една апсолутна нула. И на крајот на криштата, изборите не се добра ситуација за опозицијата, од проста причина што со оваа власт, вака како што е екипирана, која што ја владае полицијата, судовите, списоците изборни, со потполно несредена изборна администрација и така натаму, одење на избори се граничи со наивност. И заради тоа опозицијата се разбира. Јас не го исклучувам ни моментот да опозицијата во еден дел и се чувствува и удобно во оваа ситуација каква што е, или дел од опозицијата. И во таа смисла предвремените избори сепак ќе бидат резултат на одлука која што ќе ја донесе Груевски. Груевски ќе оцени кога ќе биде најподготвен за тоа да биде на избори. И моје лично мислење е дека нас не очекува пак пакет на избори, парламентарни со локални, заради тоа што веројатно сега ќе устидат по Чикаго нови тапани, за тоа како Европа не мрази, светот не мрази, пак еве овие грци успеале во тоа, Грција сака да не го земе идентитет. Со таа прочуена веќе позната националистичка реторика и тука тие ќе се обидат да isforsiraат избори некаде таму на есен, евентуално. Велам во случај да се случи и некаков распад во коалицијата. Таму несогласувањата, како што гледате, постепено веќе излегуваат на површина и очекувам дека по Чикаго прво што ќе се случи, секако министрите албанци во владата се прилично изолирани или во нивните министерства се воспоставила паралелна структура. Ништо не знаат. Волам? Ништо не знаат. И ништо не знаат. Нели? Во принцип, као да не се тука. И во таа смисла не е неочекувано. Меѓутоа, битното е што? Битното е Груевски се ја исполни задачата. Македонија остана надвор од НАТО. Тоа е нешто што го тврдевме некои луѓе 2006 година. Ќе завршиме со вас со тој дел со кој што го почнавте вашиот разговор. Добро. Каде сака Груевски да ја види Македонија? Груевски не сака да ја види никаде Македонија, тој Македонија ја гледа токму ваква каква што е. Изолирана, со голема буџетска каса, со располагање со државата како да му е наследство, негово и на структурата што ја воспостави, што ја гради, и како што гледате, тој сега Македонија почнува да ги профилира граѓаните, просто да ги делка како оние блесави споменици на площадот. Создава граѓани на Македонија според неговиот лик и прилика. Просто си презема божанска улога. И тој во оваа Македонија, ваква каква што е, во која што веќе воспоставил, тој мисли и власт врз возоците на граѓаните, тој се чувствува одлично. Тој Македонија не сака да ја види нигде. И мисли дека успеват сите негови политички маневри и кон странскиот фактор, а веќе кон натре 6 пати успешен. Зошто да помисли дека треба било што да менува од цела оваа технологија? За един профунд, чка напред си пас јуш, pas samitjet NATO-s? Po shive, teoria politike dhe realiteti politik do duhesh të parashat që thash, parë se kur bankroton platforma dhe programi, duhet ribëhen programet edhe platformet, që do të thotë se duhet shpallin zgjedhjet parakoshme dhe të ribëhen platformat. Edhe ato parti të garojnë me programe të reja dhe platformat të reja, që do të thotë zoti Gjiner, të definuj qartas Gruevski se nuk donë NATO edhe të venen programe dhe ne dale me atë programe dhe le të fitoj zgjedhjet. Ose BDI-a ne dale në program se na duam NATO, po do të shkojmë kështu ose ashtu edhe si do të shkojmë. Mirë, po kjo nuk do të ndodhe. Nuk do të ndodhe për arsye se
struktura mendore e kësaj oligarkie politike edhe e BDI-s edhe e VMR-s është i këtillë që dhe vazhdojnë të shesën atë andër ose atë mashtrim edhe më tutje. Si do të shesin? Do të shesin se Gruevski do të bëjë prallën gjithë janë fajtarë në NATO, Greqia mas tepërmi, shqiptarët edhe ashtu edhe kështu, ato tjerët të NATO-s janë fajtarë, nuk na duan neve. Edhe kjo do gjejë një substancë të një pjesë e popullsisë maqedonase që thotë po, ky njeri është ai që na duhet edhe ky na mban neve Maqedonës. Se mos me qenë ky ne nuk do të jemi edhe Maqedonës, kështu diçka do të na ndodhe. Në anën tjetër do të dalë platforma e paqësorit të madh Ali Ahmetit, i cili e sheh Maqedoninë në NATO, po ja që ka do pengesa, ja që ne jemi të i bëhë punët, po ja që nuk kuptohemi, edhe kodi shqiptar është në NATO, edhe me këta pralla ato do të tentojnë të vazhdojnë. Edhe plotësisht pajtohem se gjithë kjo prallë do të jetë deri në zgjedhjet e ardhshme lokale, kur detyrimisht do duhet të hyjnë në zgjedhjet të parakohshme. Se edhe grekët nuk dojshin zgjedhjet parakohshme. Edhe grekët nuk e duan ciklin e dytë të zgjedhjeve të parakohshme. Edhe grekët nuk e duan ciklin e tretë. Mirë po, çajo oligarki politike e pru Greqinë në këtë gjendje dhe tash duhet dalë. E kjo oligarki është duke e theuar ndaj Maqedoninë e tash. Për Maqedoninë është pak më specifike, s'dihet se si do të dalin. Për arsye se tash janë duke punu gjithë undergroundet e mundshme. Prej veriut të Kosovës, prej zgjedhjeve në Serbi, rezultateve zgjedhjeve, prej zgjedhjeve të ardhshme në Bosnjë, si do të jetë pozita e Republikës Serbe, bëhet një konglomerat i një spekulimi edhe një realiteti, se nuk është vetëm spekulim. Se kjo pjesë e Ballkanit ende nuk është kry, se këtu ende ka punë që duhet ndodhin, ato punë që duhet ndodhin janë. Serbët duhet përjashtohen ato strukturat paramilitare që janë ato banditeske nga veriu i Kosovës. Maqedonia duhet stabilizohet, por me parametra tjerë, jo me këto parametra si stabilizohen dy oligarki politike. E tash, a kanë kapacitet këta? Ajo është Si ideale. duket? Jo, nuk fles për ideale. Fles për gjërat që duhet ndodhin, se ideale dihet. Mirë po, a kanë kapacitet edhe përgjegjësi politike dhe morale? Mos them, atë. Kjo është ajo koha që do të kaloj, po gjithsesi deri në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, lokale do të sqarohen gjithë këto punë se edhe mashtrimi ka afatin e vetë përdorimit. Mos më mbetet tjetër që falenderoj që në atë kohë ishit bashkë me mua dhe me shikuesit e televizionit Alsat. Sonte ne si televizion, sigurisht edhe ju si opinionist, do të jemi bashkë këtu edhe pas samitit NATO-s, do t'i përcjellim zhvillimet dhe do t'i komentojmë dhe do të shohim a do të dalim parashikimet që ju i thatë. Ju nderuar shikues, ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë në pafshim shihemi të enjtën e ardhshme, ku do të flasim sigurisht për pasojat e samitit NATO-s dhe çka pas